Hello, Tuni Cookie Channel Vizosi na Bon Vin Liam na hikit no vin. Tuni ahi Burma boy na halkhat ana say bekit no hitin. A gamboy na hi zan he apat na chu ahung na sadeu deu jeng ta in mi pi tampi ke tong kha in aban le mi zong athi be be jeng e ti hi thu so a ko na mu a hi in aban le sepei ho hin mi pi ho ko ma hi nang hon ke phin na hi nanga wa lo vai le ke hon jong heta choman cha za chom chom mang cha nahung ki del za de wa he ti a chu an het sa wa hi in a hin la mi pi ho hi ani a heta cho a ki phin naw hi apun be deu deu wa an sat deu deu jeng je a hi mi pi ho chan hi se pei hon an vet nai le alung han phat wa chu se pei ho jong hin heta chu bom le thal mang cha a mi pi protest bol ho hi a hin del za ta win jan ha jong chu ringona kona sepei phabe men bom le thal mang cha mi pi tampi anadil za awen ichalaya a video hi ga lewhan imu diu het thim diu kata sanin mi pi ho hi protest ball mi asing asanga hi ta cholam pia ki zon ho chu hi ta hi thal le bom mang cha sepei ho hin anadil za wa hi in aban le hichina a hi news in a seibe na achu chapang hian lang ai lo le no pi now vop ho jong heta chu tampi akitong khal le ti achu ana sei a hi in hichina a hi mi pin avet nai le athal zao hi thal da ta a hi in aban le bomma aza ho jong hi bom ta ta a hi in song le hi ta hi guli ho mang cha jong hi gophel ho vela jong mi pi hi anaka ve ti a chu boina tampi ana simu a hi in aban le hita hi mi pin news a flash a bol ji wa chu sepei ho hin internet ho ai lo le facebook o jong ana bon a hi in a hin la mi pi hin tang lo wa hita chu news hoi ana theza jing je wa chu tu chana hi ki phin na hi na sadeu deu jeng a hi in aban le sepei ho jong hi kho se deu jeng a hi win a hin la tu chunga thil ki khel khat chu Burma ambassador pahin tu chunga UN koma hi appear ga bol ai tai UN koma thum na ga nein kagamu hinang hon hi tai vai nan hop lo vai le ke ho gama he alu na thei ta poi hi je a chu nang hon panin la pi event a chu UN koma meeting a ga chi a ita chu thum na aga nei a hi in chi a thum na jong chu halkhat a video ga veo hitin ipia seiham ti ga ngai hlakit lew hen. In that regard, we, the committee representing Chirongzu Tloto, CRPH, duly urge the United Nations Security Council, and international community that aspire to build peaceful and civilized global society to use any means necessary to take action against the Myanmar military and to provide safety and security for the people of Myanmar. In addition to the existing support, we need further strongest possible action from the international community to immediately end the military coup, to stop oppressing the innocent people, to return the state power to the people, and to restore the democracy. Pidu da dikawa, yerawo, awyami. And thank you, Mr. President. Hichi a holim na azong hi het diu kata sanin a holim na a ko na jong hi ama jong hin ami pi ho tho na ama ami pi ho tho na hi avet nai le po nat be sa kap di jenga hi in hichi iga avet nai le chon lainat le jeng in mi pi izat ke tong kha a hi lo le mi pi izat thi hi tam hichi democracy de je a hi mi pi hi tai ke phinwa panala au hi avet nai la aman jong hita chu po na nei ja a chu UN koma thum na ga nei a hi in a hin la tu chana hi UN in I chana panan la ding ham ti wang chu sei thei a hinai pon a ji chu China jong hi ga sei ding a chu UN a kona hi active member khat a hi in aman aphal lo ja a chu ima hi UN in abol thei lo a hi in a hin la tu chunga hi agam nei ambassador khat lom en heta chu UN koma
tàu na aga nei thei ta ai le chun UN koma thum na aga nei thei ai le chun tu chunga wang hi thil ipiam khat wang chu UN in jong action hin lan te ti chu kinep na hi in aban le news khat na het be kit na a chu tarik get ni le hin leisi chunga ki phin na la ki phin na lien pen jong ki ball kit ding a he ti a chu Burma mi pi ho protest ball ho hin ke ho la na jong ane ve ti jong chu het a hi ki nin aban le tu ni ku ki chanala hichi Burma boina halkhat update iga bol thei hichi chan chu hin tin a chaina dinga ka seinom khat cha hi ai le hichi kuki channel a newsung ki phong ho hi ken professional ta ka phone jong a hi po in mo a agama ipp thlungham ipp thu ham ti a chu kan phone ji thu a hi in nang ho het dinga kan sei pi ji a hi in hi je a chu holim tabanga he ta chu kan sei ji a hi in professional ta a iza kai hi ki bol a hi di po in mo anang hon het nom je wa chu hi ta hi news khatleni thu tha ho kan het sa ji a hi in hi je a cho holim tabanga hi ta hi kan bol ji a hi e ti chu tu ni subscriber ho hinga kan het sa hin te ka ki pa